Ongeria mwanya mwanya bario nkatha wangabana mutuma na munini wangabana ni bakinyite mamburine za gucokia nkatho za minister wa biashara Carol Kaberia bangi bare bakinyite ni MC wa Kithi are bakiaria borite mwingi kwigika thirikari ya ngabana mutuma kenda yombana kiri uriti bwayo bwangugi. Kiri kiatho gia gucokia nkatho ke waziri wa mantu ma biashara na igwanda kaunti Meru no Reverend Carol Kaberia amwe na mwenda ithilura no MC wa kuma ntere che wondi ya Kithi nyambura ira bakuruthirite kanisani ya Methodist ya Mweronkanga muthenya wa munthi inara kiaria kiathoniwe ku munini wa gavana kaunti Meru no Linda Kiomera kwaragia bantu nya gavana agua gavana na mutaratara wa kwambiria kurera twana twa ECD kwambiria Januari mwaka tukuwata. Gavana wetu nombete gwikira ki budget yewe supported ni MCs barabeto bareaja na bange barabateaja na kwamberia January twana twetu twa ECD tuketha tukiruga erochuru boria bukethura bu supported i gavana wetu na ena budget na kuma January antu beto twana twetu tuterewa ni thina tugita skuru no ntubwa kwithirwa gavana wetu na tutongeretie na njira ire bwirite. Kire rutero rwake nkatha ya gavana no Miriam Mutuma na rombete Meru tigiri bakugwatira thirikari no iriku kenda gathi na mbere no teithia Meru na tuzidi kushikilia upendo ambayo Mungu ametuandaa na akatupa wakati huu, na vile tunasikia kile ambacho uko nacho kwa mkono usikaiachilie, na kwa sababu tuko na gavana wetu akituongoza akiwa pilot, wache tukashikilie hii ambacho Mungu ametupa wakati huu, tukaikuze, tukaipende na tukaishikilie pamoja. Mimi nikiwa Mama Makena nitawasaidia sana mahali ambapo nyinyi wenyewe hamwezi mkafikia, na nyinyi mtusaidie. Kwa hiyo fimbo ambayo Mungu ametupa ni fimbo ya amani, fimbo ya upendo, fimbo ya baraka na fimbo ya mambo mengi. Na rwimbo no tarurukire waziri Karo ura kuthiete gucokia nkatho kanisani ino no ntonio kanisa yake ya muji etiaja muthenya juju eruare twejete kwira mwathani bobwega inde the good news antu ba Mweronkanga thoko nejete gwakwa ara buterigira yakwa aja kebukonene geta wate gavana wetu Mutuma ejete kubwakira thoko nantu nakurukerete au ethira ekoro bakienda ya marigo bakienda ya mengao na barendi antu gukaraja gotena mbio. Na kiri rutere rwake mwenda ithilura ni MC wa Kithura na no agucokagia nkatho muthenya wa munthi na iria na mbere ciatha ciake cia kuromba giti gia seneta mwaka 2027 mbore kiuria owe muntu garwete kia seneta na kia MC gikuyukia igikuenda owe igikuenda seneta nende mbetegeria ni mathwani yakwa yambirie kuthwania bu nene bambie kuthwania na Meru County itite ongethwana iria Kithi thwani nye Meru County inegethirete miaka ire ite miaka 5 MC wa thwana Jim Muchua kiare kia thoni weke no enonekete kiwata mbaru thirikari nene amwe na thirikari ya kaunti akiura Kenya utigira iba kuwata thirikari rutie chire mbaru kenda bakona matunda oni Jim Muchua iwanjate tha indo amia ondo thirikari ra yekuo ndo thirikari ra yekuo kumanze mwankeuru kenda tona into Meru so wethora 1 term kana 7 term kana oreba wetere ntukwendu endebe wetoka ureko kiri potera ndo cha weru kuma ntere cha Kithi tigane we Stimbeta wa John Thiga.